Malakarun wangagan chibron bol kana the International Radio America. Raja ka yaga tong nat ko tong nene tenat ka janta ron wanga magur go biaro dun falfing ko go te go tot to balla je to bia leng dun nok to bia leng den bia nok enjano an magura balare ye Nuëri dial wi mon ke lew te lo ka ga do ko to ko Congo malonu wo loy dun ko ka ga do ko nen chin N.I.R.A malonu wo ci ko lok den chana je be pel kan ga do ko nen ci dot ko wo ci ka kan dial ci woto ngai ko ne wo gwan jeng ni dide kariak dan me to kono kon Nuëri ko kon bi tol to tara mabi je tol aloy dan je je ci ga dan wel die to ci ko N.I.R.A ya ba ga Congo dial ba ka do ko kidien no got no kon dial ka Europe ka Australia ka Canada ka US as well as Israel amani Middle East mo chana jo continue wo lo kon ka ga do kon ci dot ko wo ngot ka ki mano kon enjano ma ci duero loy ne to ko kurmal al kurbat nga yen yede makene loy do palpenyo la jidde lum liel te tato dien ajen ku nying do to lum liel no bigere ngara bigo gangulo no wa hayra ba ka kula ba kam gula bandwa maj bina gula confuse kurba do kurmi jeg ni wo chane rut kon Nuëri ko run ti chop ka die che jojo wo kut cha ka dan kon Nuëri ja ko kon kel ka banna jeru de mano gwada kelu mani mi chana pek de chana jek ngai na jeni nono akon ci lok dolo to kon len ci dot akon ci je fel chana jo continue ne ke woy lel kon ne ke je be time ben ko wo ci tam ko tong ben bo ya ci ne wo en Kenya ke ne Uganda wi di alten jaga to Sudan ga ja be je ka chana no kwor milyel kwel kaya ne no kwor milyel ngai kaya ne no kwor ming awon so Sudan tin na ka je les ke je ko wo be develop very quick be employees di al ka is Africa baga nang ci Salva Kiir ma yadit kana sure dial ndo ko ra ci kana nen ko ngai kana wa ka employees dial to kon la kan bi ko ben go South Sudan ko South Sudan take liya take everything let kan jealous but ci ming ma dor ko rundu janwan etere South Sudan freedom ci akula wa bay Salva Kiir ma yangom Salva Kiir ma yarngot lugo nende ci sure dial tin ko wuce puc ala rana gor nagran ka wuñ mi ci majde ca doje ne dial kel ci kana nen Uganda ka ne ki ci kan gor bu South Sudan ba develop shirka ka ko ngai kan ne bu South Sudan ba develop very soon ku kala gor way me ba develop ko je be ngak yu jek ba ci cheng ni je la wo gom mu wa met jek sen ci mo wakan met jek sen no ko go yoken dial jekan ga South Sudan ma ko survive ba ca ne na kwar kon ci lo da te wo ci United Nation advisor chenen ka ca ngak ci godben ko wo tam ko kidan ka bana tok ba yiwa gwade cha Kenya ngach en wo kan Uganda ka kan wi to kono ci South Sudan gor ba gwa enjano rajamo ajaraja ndanan gor wo bi aling ka bo loydun ni gwa man da dien de continue wul me kala ta bande nga kan ne wul me la chal ke yingu Minister of Cabinet Affairs ndan o nga yene ko koram kel ku yene la balar chodo ne ko koram kel ke lo dan dien ko koram kel di ta ban lere jana ko koram kel di ko womi go koram kel kan discipline dial kan cin dial ci jegde ko ngalat ko roj ci yende nang na ko rundi e allo kon wo bana ma de kon de yene gul ba ngay tama ba lelun ba ngot de yene gul ben ne ibna lo ne to ga kal to ma ngat bal le la ci won to go yima yana gor sama gian to dun yen na Salva Kiir ma yadir ko jan to dun kama kan le la ci te la tok mu nya ko ne ke loy da bate do ya lelun jorar kan kur tela do den gollo ci go bana loy kele wo kon nyur kele moy ga jiga gwado mo ga tafa ga gwado ya to just be you we dun yen chur dial ko no ci South Sudan ja ca ba gwa be leluna fa le ko kon kel do ko la kala do ko rela ne men mo dor me la chola no Sudan ne gen kontin ko no Sudan gen ci ko la chieng ndan fa ba ci South Sudan ne ku kolle te yi ter ko ne chieng cha dungdun yen churin che jigo go bi cham ni je ko ni toilet de war ma kan ni da laga anjano to ko kan information to ngoro wo balariye cha Kenya ngaje wo jen gwantar me lo wo South Sudan ben gwa kel kan Uganda ka ci taban ngan Cabinet Affairs ci lelen yu wo kayra lar kan ne e gwa e puji kon ko kon kel il fiang no wo changi na ran bana luin gwa kel ma yes taram lo gwa kel ma kan ni lun jo yar ko South Sudan jera na ne lariyo na mom Samal do ko the mission society under the leadership
of Matthew Williams, Jan Bataka Penraiding Pada Kapaidoko Omaha, Nebraska. By a laller Yentuk Delidial, Yendel Kuznedial, Yendenomination Edial, and the Lutheran Sudanese Lutheran Mission Society under the leadership of Matthew Williams, Bataka Penraiding Farma Balel Kapaidok, Chaya invited Yendenomination Edial. Yentuk Delidial, Obia Yuban Gabiab join Kojan Kanamata Penraiding Farma Medina Balat. And more. I want to be a wooden and Charlie look, Palto look, a lobia contact, ka information at the Alamana address, Baka, Kamkon, Kabana location, Kagwada Bana Chungaj. Begin your update to Quida and a man, Manamaji Changachuk, the Lutheran Mission Society, under the leadership of Matthew Williams, but the Parading Father of Fidok, though like Charlie Omaha, Nebraska. Kakanamata Penraiding Father of Guabar. Malunu Kondi Albana Ngaini no. Atama Wadu, the Hiawatang, under the leadership of Mr. Twite Pidor, but the Penraiding Party, Kachanga Welka Paidokbo, Dorla Shalaman Kato Manasota. Guadu Obiatang a Quida no. Malunu Southern Sudanese Mother of Care of Manasota, under the leadership of Yadeni Yitafka Nation, the Wulka Yokong Bakwaj. But the Penraiding Party, Mibalel Kachanga Jandanga Widongwan, Kampaya, Rodana Medora like Charlie, Halston, Minnesota, Loga La Pator Galwaduf, La Paletin. Tatoka information at Ngora Biating a Quidian. The emergency contribution back continue on Monday Sunday. Ramti Yoga Karedi. Contact me as soon as possible. Ko Bayukula Farbai to Akan and Binyangudia Sin. Emergency contribution back continue. Until Chunka the Campfire Man. Haven't you been on bull? Canadian International Radio of America. Here in USA.